Hey, kan hotel ground floor ah hianin restaurant oma ta hian breakfast kan ei dona chuanin hei hmun zat hi lo duang khawp mai helai pawh enge ei turam hi kan en vel chin anga helamah hianin enge hi his cornflakes ti vel te nia ei juice te lo oma chuan hei thei lampang te lo oma hei chu cheese zo ani chuan hei hi pot cheese tho ania hi pot cheese beef mortadella te ni chuan hei chicken la hi ziaka chuan hei enge oil lampang an ni ngei tu ani chuanin hei helai hi veg lampang lom la chu poka se lom zon viu mai do bot mo la hei na pon chuan ni lampang en le chini la lampang hi thei section lampang ania da khui thei te don fo te ni chu nge tui mel ve ting te oma excuse me yogurt te ni ei juice te nia chuan ma hianin thingpui lampang te ni hot water ti te lak thei chuanin ma hian chang neuh khoi zu ti te cashew nut ti te peanut ti te chuan dates khazur kan tiang si te khani hi mo chuan grape roll te oma hei cake te la hi cake cupcake ti te oma chuan hei donut te hoi tian du za hi lak thei ni chuan na hian porridge chuan hei baked beans ti te khom hei tu ri hei du za ai thea ei pe zat kha ei thei rang ani sausage te artui chuan na hian ni artui kan thoni gu chuan hei chang te tam khom hei tu ri ei le chuk phot mai la lei jam ti te oma apricot jam hei sang tam khop mai nam sang kal khom kan nia kan do te chang chak he o hei ka chaw tur ka do zawa tui dam khop mai hei ki dam ho hi hei chaw ti te en le simula vẫn chú cái main hotel akom đó na Burj Khalifa le desert safari han ka chende wan kal do na ma se ka kal to na ni wangin hundanga ki chu ka lo le nga hei hotel te komanga en ki fa nga chu zo chuan hundanga kala ngai lo na len ka du si han chu hu no yong si kal to na han kal non le rongot kha hu no yong si chu long chuan vẫn chú cái main ka cha sang vel don nia ei chu photi la hei chuan chu mi zo chuan in mun danga lek ri do ni kalen tur phok la si chung lawa en kual velanga nom hmel ka ti na bera kal do ni ven chu ei kan hotel ka chua san chia ti chuan ka chen te voina hianin Burj Khalifa le desert safari velan kal do na ke hi ka local to wangin ke main he ka tla sanga Dubai frame kha video polang fo kha ala kho meya khovela frame lian bera nia gold ta ka che kha nia ya chung vel te han fan ve kan chak deu riau me ya le kom na hotel chang hian alo lavak lo bok nen mi som ve lek tlan ania hei tu han kal tumin taxi te kan la a India paisa chon som thum panga somli borvel chu multiply by 24 zer khania to dure uduka mani chu chon chi panga kal kha chuan company ning kim kha tum vekta una ka chete ho Burj Khalifa kal man te chuanin bus fare te kim kha hei Mercedes car nal tuk mai lo say lạc lộ line tu là pan mega ni an poisa hi ni zan po Red Bull le ka tua India poisa kan chu ta zathum som thum ani India chuanin za som ni le panga ni ken thak ka heta chuan to khop mai zathum som thum dei ni uyom dul tuk poisa chuan in ren thiam deuh sia kho saka nga ya
chu ba nen ta sham don vela nia Dubai khopuya anom phian mai he kong vel te fai se zau se so kan ma so building lian pui lo om chau le to sang hlom khom me chu helai Burj Khalifa ti khalo ma la so Burj Khalifa chu kal na ping hen lo lang thei ja san chu khovel building sang ber khani mi wa eng ba hen a lia tak tak thei lo ni so la so sang do ni so so ala pon so building dal deu lo om le thut to me a Dubai chu amoi an kho hi mo no boxi thila expensive ti mai lo a chonin nuam tak ani so Dubai frame kal tur chu lo lang to a so lai so nia zana hian nuama ma se zana hen program om zel boxi thil dam hi le chiata kal zel patang o hey ni sakhop me ta chuanin alum nu tuka hey Dubai frame chu ka vatheng ta kan hnuai hian hei hi om ruwa to me a hei ka chevela hian Indian hopon lom ve a mutur chuan hei en vechinula gold veka chei nia sang khop me a khovela frame lian ber ania chu Dubai hen lo mai Dubai frame ti nia la son ticket lang na nia helai sira hen ticket lang na oma ticket te ka vala venga chuna chung vel te kan fan pui chin cheunga engi om kala Google pic mi ro chu hen hei kala blind vel tuka cha chung an lut vel chinanga engi om eng tianga pui che nge ni ti te chon khi anoya lan da na khianin I glass work te po om ve ni om takania king vel te po kakal ngam ngem chu ka shelawa kal ngam sham kan tum ve tonga ka hlau per chu tu man na tlalawa atlama saper om chun kan yang ti ka hlau pera chu ka hlau per ni oh hey ticket chu kan la fela 52.50 dirham ania chon India paisa chuanin cheng sang khat le chani le tlem ve ani eng ka sia multiply by 24 khan ni zela currency exchange kan exchange ta kha somni pali nei thlawani cheng somni le pali in uyam du vere utu he to over lawa tun chum chu sia dewa ama ka kalma saka khami enge helicopter ride ka ti vel neu neu te khang ve kha chu hau tak ve reu ni si kha changa te chok chok zer khani chon desert safari kalma nang chi te kha singal na haul tu ka ma se helai Dubai frame ai chuan to mi lo sang kha zani chawni ekan mami hiron nal dun khop mai Indian ni chu he Indian vain chu mu tur tam ve thung hle mai kan ma sakhanin anom vak lawa ton chon tam to khop mai ma se kan pha hian Indian ni lo chun oma he kal ve meka Indian lo ho lo hen anom zual sual boxi muna kal chi chun ala u lian ni himale hey sai te hey sang lu tu kan ni angai na lo ra ka kal ngam lenge mo glass work chu hey chela urap hano en vezel ro lo en vezel Indu sakina chin boxi kakot ka ti at ka ata nare uto liente khulang lu awala hineng lu na kan sui ve top hot mela kan khal denge hey an thai an pangpar an kol dan dai hau takan yo ti kon I pai ban kaltir veka pai khu ti kon hun bin nei tui ron pelenga tui fin tui pang kha pek top thei lo ta hey la hi jana chon fountain vel on nga nal re on dang lai po hi light zong zong le nal don hi la hi ti hian tui ta hi film tha le hala khale rom si mak mat mai lu don chinanga hela hi lu na la hi ni lu dur la hi
lo tanga soni hey cái ticket khan ya Go straight. okay okay hello this is my ticket Have a nice time. thank you okay security tight khop mày khá thắt tem mình lâu lắc sắc á người ta nghe món thì cái mà sao làm vậy thế frame sẽ tar sẽ chang Dubai frame anh cắt sao cái mò chả về đón riêu này đây tiền tiền mình lâu bể ạ xuống nín khơi tao nghe oh here okay thank you ê khu zoom chút mấy nghe mình đi hey Dubai frame chung chu nia sungat inge lom he en chini la evidence of more than 5,000 years activity of Arabian Peninsula different stamps made from stones heng ho te en turom do ni mo different types of beads nghe chú thấy chuông hi LCD liên tục mấy lom lệ ạ thì hiện thale ra ăn khó sạc đàn về lâu lắm à em dùng dùng hun cái này đâu chú nó bằng hậu nó áp chụp mấy anh sound play chú man lại à ăn khó sạc đàn về những ngày tuổi này lát chú nó bằng hậu dai nó bằng hậu dai lâu play chụp mấy ê con chui nó call thế hay con thế con lâu chui về trên thì hay thì hiện frame chung à hiện ê hay hình như là khăn ăn zero lại ăn lâu play cái vang này khăn lâu ảo chết này cho nên ê lại hi con chui hi ăn lâu war lên thì tôi nói Prada Fabrics cho nên cái là mà hiện hay nghe bell này te tala te khuyên phật lâu à cho nên là hiện in hay lùng môi nếu te những cái này cái chuyện cổ tên như cô tiếng tên George này hay ăn museum về đâu nhỉ ăn blind box xem cái này cần comment phát tôi sẽ chín box đó thì hàng các mẫu trên chung về top thật về đâu mà anh nghe đôi anh log về phát cái này box đâu à hiện in thuốc trở về lên gì cả every challenge is an opportunity for learning, a chance to test our capabilities and knowledge. Tôi đã hay lift kan ha ka. Lo hin tam vero se ka. Ka hun ka mang me ni. Tôi đã hay lift ta chon kan chuang le do na. Cái Indian pui ho. Kan chuan pui a. Passport जाऊ शकतो का कुठे जास्त गर्दी आपण बरोबर आलो टाइम ला नाही ओ देवा It's like, oh, have a song video काढ की wow video काढ ना sang itu mau ngezel untuk amat sang gue आपण तिघ जण sang untuk so ik siya beti mong boxi lo Indian ni mai la Hindi tiang boxi lo boy sang ang ve wow dengan thanh ta đưa mất okay So right now you are on the top of the frame, 150 meters high and 48 floor. On your right side you can see the new city of Dubai. On your left side you can see the old city of Dubai. And I have smart glass in the middle, it's safe to walk. You can walk on it, but please no sitting, no running, no jumping on the glass. Exit on the other side going down to the future. Thank you. Tu na hianin chong somli le pariat na kanom me kani chu chong somli le pariat na hi tu na hianin chong somli le pariat na achung bera kan oma
khu sang tăng anh mo sang tăng anh khu kal ngam lep ni nang cái chứ mo cái rất tục mo cái rất tục sang lúc tục anh mo le mo cái rất tục anh ngày nào nào cái tít thầy thọ lâu sang hay cái tít thầy lâu cái tít lùi lâu mấy anh cái đủ lâu ra rồi hey tụi này hiện Dubai frame chúng bây giờ trong cái mega anh hắn huay chín về mi hi mặc cái tiền tiền ngâm chín cái sợi yang khan in at tắm mà sắp rom sụt cái nhang thì cái lâu luôn cái mà chỉ cái lăng amo record tại hiện Dubai frame at tắm mà sắp rin lu anh tị vậy cho này đủ lâu siêu chỉ biết thôi cho này Indian chân tắm tổ rồi ra hay thiêu đen lâu rồi ra chứ cặp bùa trôi khăm chia bọc á lấy lâu lại phút này nè ăn ăn bánh trứng dài về bắc đó mà đi này view sáng sáng nãy lúc tôi view hiện xin không này Dubai có bụi view ở chắc khóc mày Dubai frame trong hiện khá lằng về nghe Hàn đâu là cái là bằng view anh là xin là ơi khi ở cái rập xuống tiểu tụi cái mong là sâu tụi cái lom này anh là lúc tụi cái view hiện là lúc tụi sang boxy số là số Burj Khalifa thì đều reng mấy Dubai gal chuan moi bok ani ka chene tu na so no me ka Burj Khalifa son a chung sang a son lon vel me ka nga bi helama a pia dewa ki men ka kal ve tu ma chete bye bye yang milo holo ma sen en bye bye yang de ei no te no tuai phir char boka lift cut chắc của tôi cả, hết chút cả sham chút cả thu ni cả sham chút cả thu, hết LCD về cái này hi trang lấy ron blur trang lấy phía lấy, ấy mong azal top, anh em mình suy nhìn khai cho cả các mối tuồng mà là các tiền này thầy thôi được, sản gì không? Nô tê bún lâu lâu về nhỉ ha, hẳn cần về chín sám cho cái đồ gì, thì xem thì đang ngắm thốt box gì đó bồi, chắc mong là anh em mô địch tắc rồi, sang chán rồi, machine tên tê với cái này không, sang tăng nhiều, quay về chứ. chút chút lâu nha, chút chút lâu. Hey, moi tụi này khulai ko an lal thalak te khalo ma. Cho so helicopter te lo thok a. Ui khop mai. So la so Burj Khalifa kha lang le a. Helai kalman ve thot lo. Dubai frame mà cái thalak cái vật cái này, là hiện thalak na lo mà cái thalak Dubai frame mà cái thalak, ông về nghe, tụi nó Dubai frame chung hi, chung zali, somni leparen na ania, chuanin asan zong hi, meter za somnga ania, afit ang zong chuanin, fit zali le somnga bor về này, hey cái kalngam lo mà sẽ tị lưỡi căn tum xin nghe, về reng na, về reng na, hey kal về chặt chặt đây, hey le, kale, cái en thắm nhẹ lo tụi này, mong là rất tục, taro, yes, kal chuộc cái, cần kal liền, anh lồng vắt lâu,
เป็นกันเลี้ยงเด็กสาวโลบะเป็นกันเลี้ยงไม่เชียบนงั้นมาล้มเลยอะไม่เชียบนงั้นมาล้มเลยอะบอกว่าสนุกตุกสกัดลิฟต์เลยพอสุกเราเอ็นมีแล้ววะแล้วซีทีฟิกันหิมะเลยเองพูดไหมแล้วที่วิวที่นั่นเลยโดนเอ็นสิน้องโอ้ลำปังเยอะช่องสมลีเลยประเด็นน่าจะยังสุกเลยโดนนี่วิวนั่นเลยโดนนี่ก็เสียอะไรเอ็นสิน้องโอ้เฮ้ยนั่นเล็ดตึกเร่งนัดไก่โมยดูตัวไงนี่ก็แต่โดยของไอ้ปังด้วยช็อกโกแลตจักสีวิวโมยสิเนาะก็เลยจัดได้ชิวอ่ะเลยกระโจนพูดที่จะใจนี่สันนี่Sangasin mo nga sa to kasi ang lift hey yung man feel ang daw ang kan ang ngay lim lo ma hian chare ko am ma ko to a smooth top ma hi mo chuak le thei ta di khan future of Dubai 50 years 50 years new future Dubai to tunang Endoni invest ng o kalma na future of Dubai so again yung rocket 10 launch doon yun Riye Ranti zung xem mà lệ anh lâu mẹ có đâu yếu thì mà rồi nhìn riêng đâu mà lâu mẹ ô anh riêng đâu đấy em ấy số tiền à lại về dọc hình hiện tổ chứ drone ang si den mang chang kai to ni 50 years azun mo drone te kha tu na han an library an hey chang kang to rap me drone te til delivery nan ten mang do na so san photang ari em ấy cái tiền anh sẽ chụp nè khỏe thế nhỉ lại đi trả được được khỏe đó xin này khỏe thế này chả vẻ mấy đây thực sự họ lấy phát tăng nguồn phiếu sẽ là cần chỉ cho building lâu liền thầy bốc xì thì xuân in nuôi ở hiền hay
thalak sang sang khul thei tuina lo ma kan khul ve khelong ke ni chan ho video in hei ke chu evidence approve na om thap thawa chun hei souvenir ngi mani le tur tel om ve le kher lo mi na hei an thale an leivel ni zura hi fritz magnet te neu ten lo zuar ve le a t-shirt te Dubai frame ti te tàu thấy đó tụi en bôi lồ lo chứ kia nè rất hôm lúc tụi thấy chú tiền ruộng nữa nên đã hen cái chú cần tiền lệ phật mình à đây đâu lệ phật nè tàu để đó này mày have a safe journey rồi thì han Dubai frame cho con sủa sân lệ tại hè với là mà con ôm lệ liền khóc mày khi lại trùng hiện đen cẩn ta kha building vel hin le khop maya sang lut tuk lomani he kalna ping hi mona mem vek zel maya ti motor chunga changa chuan ngat po hin nuam vi au thoni he a view shim shim hi nuam lu to ni building hin lom box ya hey Hilton Hotel te polo ma re ko mai lian na tuk so view hinal on top zel alien khop mai Hilton Hotel lo te kan sirai lambo e chian on la khat zui na ta ka ni yes nice one môi về mấy chiên mấy chiếc khả lầu mình bay khả rộng nãy được rồi hiện Dubai frame mà chẳng khan Emirates Mall là cần cân lệ hiện hi cái taxi driver các man hi Rafiqani Nigeria mini so tu na hiện ski Dubai Calcutta i hanti vel kami skate nge vura than tleng ve de kha ka chak dewa chuan ma hi min shoi lo te ka ti hai ka bula hi omani hi ni kam phang tlang hala ani hian min shoi ve ani hei ta hian chho tur ani ang tan chho chinanga an fer khop me ya ti hian thil dang po phut chuang lawin taxi fare ka pek chok hani ya aba chu ma din di la nei chuang lawa ka lo shoi long je i she lo ta yan ti hian mình xuôi thắp ba cả lồng không mày which side ski Dubai chỉ cần giống mấy cái anh lên hòn lộc phải rất hậu đó nữa cái về vắng vắng đó xí là về thăm râu vậy xí Dubai frame trong cái chuyện cái shopping mall liền tắt này nhỉ hoa bút cái lâu cả tổ ha cần cần sắc trung pon hay lại chỉ cần cần tổ mà xe bazaar ang turing cần lâu tia kan kal ko hena lom thina wangin lutlang nge ngai thin ten ani wangin hey me chasi me chafa hey Rafiq hian min shoi ko sara te hian ti kan kal vel me poi la ve thong o mu nom ka ti thawa ke mu nom min ti ve thawa nang ni pon hey मैं अच्छे तो मोटर अंतम ते मिनी ski Dubai so he kan zong me ka Rafiq khan min ka san chi tuna han om na hun vel te min shila so lai so omatia chon mi kan zot boka bo big lo tura ngai la he kan ma hi chelo le sak sak khop mai na zukani soal pangasuhan om matia kal zel china sang khek khop thei boxi na thei khop mai ni mi zong hel te ro sir mi te point chelau khop mai ai hi
Ski Dubai chu lo oma hen lo open hlo mai ti zia tu chung hen lu ve ka tumang hoilang ticket counter hi kan zong chinanga so vu ramania chung so vot lu tu ka ko kolum ten ha a chuan ski da ten to la era in post sa mai so la in post na sa mai khai khai chelo lu tok na lu tok na lu tok ani ai post thiam mu tok post thiam mu tok ani Ski Dubai chu hei ni hi Ski Dubai chu lu ve tum sinango hei nuam don yo chung he vuram ve kania Ski Dubai chu dan lu tang hey Ski Dubai entrance kan lut dona tuna hianin hey kaltuman lo tam khop maya khoi la nge ticket counter hey ticket in information hela hian la hian ticket kan poi pui venga zani so dirham zani som hite zathum ne som pangate AD zari som nga dirham zari som nga te nia sang khazanga te khoi mani ber hi kilai penguin encounter penguin thalak hi chawam khome hi ka chang fer tamai hi ran nung ka ngai na hi kan ti ve chidange oh hei ticket wel chu kan la fela chun hila hi wristband min vot tir boka chun helai dor vela hianin glove le nge jacket ti vel nge mani mino pele dona chunga hak tur vel ka te kan zong vel nge oh hei ticket vel kan boi puya chuanin hei glove chu kan la to a pakati kala bun lawa phone khoi langai si chuanin tuna hen boots hei kalam lenga mi kan wristband hi ticket ani te kan mu ha zera ten tuna khanin ka phekok size te chung ka jacket size tel te ka shila na han min lak sak me ka hei tam khop me a bun tu ti khan thom no sang song mi lo penga jacket te hak tur te le glove fel hei mi lo perfect to boka chunga lu chi te nga hambak to a chung vel en chang to he me ron da zel to ne the angang hei tuna po an tam khop me mak ve hey hey khok bun tur le jacket hak tur le ke kor hak tur hei ka wala ve a chun hei ta kain thla anga sulai som lokar oma lokara chun ka phei khok bun lai te le wallet te vel te ka da do na hei ka havel china nge hengawi hei kan lu do na no pang hopon tam khop me a me cha to hei hello vot ve chung chu hei anh luôn ấy vật lót tóc vật lót tóc này xuống như bao anh lót phải sập thế xin thì han camera hoa thì han hello tên là gì bây giờ chúng xin bù lệ giúp tông sĩ hay là hết xuống anh lút về tại activity eng nge ti tur kan en chinanga hei vur ve kan heng hi yen vur omang kan ni chen ve chungi vot lo to kan ni vur ma omang che kan ni take care of these magnificent penguins. In just a short moment, I'm gonna have them in front of all of you. Oh, penguin. Right now is to tell you all the information that I can share for you to know a thing or two about these penguins, and of course some ways that we could help them survive in the wild. So I want you to have all ears, listen very carefully. You might not know the information that I shared with you can be used to answer the question I'll be asking later on. Okay? Now also there are certain rules I would like to ask that you guys do abide while the penguins are here. Okay? Number one, always stay on your side of the fence. Can you do that? Perfect. Because if you stay on that side of the fence, our penguin will naturally just go as possibly close as they could. Okay? Now, do not offer your hand, do not try to reach over because the fence cannot support your weight and you don't want anyone falling over, getting hurt or having any accidents today. Now, do not offer things to the penguins, especially throwing things at them, as you can get them hurt. Now, as you can see, there are signages over there. Do not throw anything to anyone.
just like what happened yesterday. We haven't even brought the penguins out. Someone threw 2 snowballs and I cut the march short. If I cannot trust you, not hurting the penguin, of course I will not bring out the penguins out. My job is to protect the penguins, right? So if I see that you guys cannot hold yourself and the penguins will be in the line of danger, I have to bring them back inside. Okay, so do we have a good deal or no deal? Good deal. So as long as you follow the rules, we will keep the penguins over here. Alright? Cái sợi phía ngay bên thì khá là sợi khá meng Are you ready to see some penguins now? penguin lâu kalin lâu khởi tụm te le snow lâu vom te vura lâu vom te khá phal lâu anh ya cho nên lâu en mấy tuổi này For this first này penguin hawan lâu chuột đó na he well, please excuse them. They will take some time. These are the bigger sets of penguins that we have here in Dubai. They can move a little bit so penguin slow. lâu Their physique, they're very healthy. They're leading them out is a female. Everybody say hi to Squeaky. Hi, hello. Now, the small one is not a baby penguin, ladies and gentlemen. However, this is another type or species of penguin. Together with trainer Ahmed, we have Toby. Everybody say hi, Toby. Hi, Toby. So Toby is a 13-year-old male Oh, hey. penguin. So Ate beri kum som patungo pani jo. Toby ya. they look small for us. They are already the 3rd biggest penguins in the world. Oh. So even though they're the 3rd largest, these penguins can penguin swim kovela penguin really fast. alien ber pathum na ni. To 36 kilometers per hour. Now they heavily rely on their high-speed swimming skill. Okay, guys, I just saw one throw snow at Toby over here. One more time, I'm gonna bring the penguins back inside. Are we clear? You guys understand? The penguins are here not for you to hurt them. We're sharing our penguins for you to see them and for you to know some things about them. Alright? Thank you so much. Again, it will be one more last time. If someone tried to hurt the penguins, we're gonna bring them back inside. Okay? Thank you so much for your cooperation. So, moving back, Toby is a gentle penguin. You can easily recognize a gentle penguin with their look. So if we look at the penguins' feathers, number one, they're all black and white only, with these white feathers that go across from one eye to another on the top of the head. But there's one thing that separates them from the other 17 species of penguins. Everybody, can you take a closer look at Toby's feet? What's the color of Toby's feet? Yellow. Orange. Very good. Actually, you can right. start from a pale yellow to a bright orange in color. Okay, now only the gentle penguins got that characteristic out of the 18 different species of penguins. So if you visit any other facility in the world that houses a penguin, and if you see they have these yellow or orange feet, definitely it's a gentle penguin. You already seen these types of penguin in movies such as Mr. Popper's Penguins or the Penguins of Madagascar, wherein they display a very playful set of behaviors. Again, being the fastest swimming bird in the world at 36 kilometers per hour, they can be very active and playful. Now we'll be bringing Toby back inside. Everybody say bye-bye, Toby. Bye-bye, Toby. And he will be together with Ahmed and they'll be ready to meet their penguin guest. Now, this leaves us to talk more about these colorful and way larger king penguins. Along with me, we have Trainer G, Trainer Don, and Trainer D. Now, these are the 2nd biggest penguins in the world. Behind, the largest called Emperor penguins. Are you familiar with the movie Happy Feet? Hi penguin alien ber do tu ni so mi hogi sina ate pakhat Toby kha pathumna niya pathumna alien pathumna. Now these king penguins on the other hand measures around 96 penguin centimeters tall and can weigh from 10 to 25 kilograms, also depending on the season of the year. Now they got the name king penguins because of this very obvious. You see the yellow feathers, the yellow patches on either side of their head, which resembles like a golden crown of a king, which they got from the explorers that named them. Okay, when they had this exploration dating back the 1500s. Now let me introduce them to you one at a time. Let's start. Okay, with this penguin. Okay, the one that lead the penguins out for the march. This is a 13-year-old female. Her name is Squeaky. Squeaky. Over here is a very special boy. Yes, this is the very first baby penguin we had here at Ski Dubai back in 2015. His name is Pop. Pop. Now right behind Pop, this is his dad. Okay, this is 14-year-old male. His 14 years old. This is Jumeirah. The penguin, the only penguin that was named by the owner of this mall is the late great Mr. Majid Al Futtaim himself. Naming this guy also after the famous landmark of Dubai, Jumeirah Beach. This one is the alpha male of the colony. Okay, this is McFatty.
Okay, alpha male meaning he's the leader of the group, so he's the one who basically controls everybody. Last one. This is the youngest penguin we have in our colony right now at 1 year old. Her name is Zara. So you can pretty much see the difference from Zara compared to these older ones. So take a closer look at the beak. See these colors of the beak will develop the set of feathers that they have. So for example, like us humans, if you have natural black hair and you grow older, you develop what? Gray hair. Okay, so for that, okay, remember, birds, they use these colors to signify they're coming into age, put them ready to look for mating. Lishing po, kan upat so kan samte parang hian penguin po no pan na chuan hui hi atuma chuan in upat nuwa kenaran sen veni atat pin. Now, they are just one out of those 60 species of flightless birds. So if you think of it, they are birds that cannot fly, but again, they are classified as birds because of the characteristic they have in their body. Now, the Ski Dubai penguin colony are here not only to show off how beautiful and interesting creatures they truly are, but they are here representing their cousins out in the wild. So, to raise awareness that these animals need our help. Okay? Climate change, global warming, and pollution are the biggest threats to these animals in the wild. So imagine, these penguins 20, 30 years ago can survive up to 45 years. Okay, in the last study, like last 2022, these guys are rated to live 15 to because of that information, because of what's happening in our environment. Let's do something about it, right? Okay, we can do little changes, subtle changes on our daily. Use some of your items at home and basically recycle. But more importantly, refuse to single-use plastic. What you can do and write your answer, all you have to do is raise your hands up once you know the answer. So whoever is the first two, okay, together with my colleagues, if they see your first hand and the second one to put up, those will be our contestant. And if you answer the question correctly, you'll be the winner. What will be the prize? Well, you'll be coming over with us here and you can meet a penguin right here, right now. Alright, so if you fancy meeting a penguin right here, this will be a perfect opportunity. So I wish you all good luck. Okay? Looking for everybody, so keep your hands down, raise your hands up once you know the answer, but please do not shout at your answer. Okay? Are you guys ready? Alright, so trainers, please help me identify the first two hands that was put up. Alright, the question would be, it's going to be very easy. If you're listening very carefully, you can answer this question straight up. So we brought out two different species of penguins for you to meet, the Gentoo penguin and the king penguins. If you do remember, can you please tell me, how fast do Gentoo penguins swim? That kid and that guy. That kid and that guy. Okay, Gene, can you get the answer from the kid? How fast do Gentoo penguins swim? I can read his lips though. Very good, my friend. You want to come over here? You come in? I'm really sorry. Sorry. You can try again. By the way, don't be sad. You can only take one guess, that was called like there's 3 more marches. 3 more opportunities. Chuan kami chang dik khan penguin te khalak pui thei doni kada amuna hian smart re utuk technical question that you might have an advantage. So later on will be a different presenter, different set of penguins that you can meet. And again, Indian yang ki Indian yang amel po vai mel tuk rom puyom lu tuk. Again, don't be sad, we still got 3 more marches to have for you. But if you wish to be with our penguins in a semi-private conference, all you have to do is visit our website, www.skidxb.com. Now you can also find a lot of stuff in there. You can join our snow run, which is about to happen with you guys. This is a very cool thing. Literally a cool run that you can have in the middle of the desert. So snow run, check out our website about it. And of course some of our promos that you can have. Again, check out www.skidxb.com. On that note, as this guest gave my penguin a very good cuddle, take it with you this afternoon. If you want to have this experience again, book for a penguin encounter or be here on the next March at 4 p.m. Thank you so much. Bye bye. Shukran. Masalam, everybody. Have a great weekend only here. Thank you. Bye bye. Smart reu shat maya vot lot tuk ma se chung hi mo hey vur vik chung an lot ve tareng mai hey so tu nai activity sang sang ti kan tu manga so soi so nge lon na turte o mani ti ve chin se kan tum doni au manga kha chu ta hianin hey vur atlenga tur hey mi lo pe ya chu 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 hian ken chho tur ani ti kan chho ve ze langa ti ve ze lang o
đi khác anh chú hết lúc tụi qua khai biết next to treo vào lông này nó bảo hồi nửa vẫn thì xem mà hiện chú ngã tan ngắn sâu nữa chú anh vui là ngắn thèn thôi thì mình hiện anh nửa nó không phải this way to bombs left right hey thì hiện thì nó trang hiện thì hiện ngắn thèn thôi thì hiện biết cái là về lem luôn à tàu bún mấy ngà vui à kem nổi big mấy cái hit lâu gì mà à phật graphic bún son phone nó khỏi thấy đó gì đó mà sẽ bún chung ai hay hit nó tục đó chung hit chuột nó tụt khai nhé hay nó bằng hòn tầm nó bằng hòn nua mình tí xí graphic bún về lâu nghe khi thì nó bằng hòn tụt lá chung hết lại hiện rồi tụt lăng thả lại hiện thì hiện ô chắc cũng tụt về chỉ đang tiếng anh đến tụt chuyện về tụt về ngô hay thì hiện tiền tiếng sao đó na cái bộ hay cái hồn tiếng đó na là hiện tiếng sao về ngó hay thì hiện tiếng hồn tiếng sao đó nè video cái lăng á đi đùa liên tục ắt chặt liên tục cái này. Okay, nice one. Yeah. No, it's okay, fine. One time is enough. So, what's the next step? Okay, thank you so much. Lao lút tục. Cắt đôi xem mà. Rồi thả bóp mày. Tu na next step cắt liền. Hey, chung cái phốt tu cái. Thành đâu là. Tu na hanin tàu dầu chi à. Cho next step anh tỷ liền à. At giờ đi vào son. Cái chú pan na han. Nó son đi đâu. Mà làm hiền. Cần cắt liền à. Hay mi hi khal thei boka. Mà sẽ chú nó bằng chia. Nó bằng chia đều mà hay cho khal lâu mấy ngà. Hay bây giờ khal thei next step anh nhớ chuan. Third step na cần pay lệ dọc anh hay cho hậu em ấy. Hay nó bằng khal rồi sẽ hay cho nó bằng India. Nó bằng chia. Thằng Val pum bay na một tóc khal. Hay chú. Hầu. Thằng Val pum bay na. Tiếng motor té. Đó khal. Tur cái chú. Hit vắc lâu như vậy, chúng ta third step bằng end liền, hay mình le chair lift right, tan chậu chi nào chair lift right thì mình le third step end chi nào chair lift right thì nia, den view lâu tu răng ayang, den view chẳng có tí lâu ang, nuông rộng lắm à, hay lai chùa, bên ai ta cái nuông có tụt phiên này, hay là hiện nghe, hay chú long tol chi thâu khoan nhiều à, cái tol chi thâu khoan nhiều, anh xin lỗi video lạc sắc xin à, này cute được, anh xin lỗi lâu nhỉ tiếng âm lâu nhỉ, thì khan thì sang khan, ok, 1, 2, 3, woo! Hey, hello hiền. A third step na hello hiền in. Kling lại đâu này? Nó mệt quá mày. Hey. Video lại lấy ngay bộ. Chả lúc được. Thì con đến chưa cơ. Unspin virker. Unspin virker. Nó mẹ được.
ta khen bật nhìn chuông thấy đó nè cho nên bật nhìn chuông nó chỉ tê ôm á bật chuông nó chỉ tê hết tiếng là hiện in tụi nó ăn tỏi nó tủ rồi ha tỏi nó tủ rồi ha mà ni lạc tủ rồi những cái gì from here to get this one Down. You have to wait there, so the turn will... Okay. Ôi là hiện chụp tủ rồi, hiện là hiện chụp con á, cho nên cắn tỏi tủ khai là hiện lạc tủ rồi nhỉ. Là hiện in, mà hiện tỏi tủ trước khai lâu lạc tủ rồi lâu nhỉ. Chụp về rất là hiện là hiện balloon liền tóc mấy mà hiện bị chua hiện số mình suy nghĩ nó mà thì sao? Hiện tỷ về chút sau lên mấy hiện bị chua mà lùm bóp chỉ hàng hành ta hay, chắc ông về không mấy tỷ về tung trên đó nhé thấy cho nên gì activity tỷ tổ tam không mấy chua hiện, hay cái tổ là tour cái là về đấy á, hay gì nhỉ? Chuan khi là hiện chầu lênกันเข่งทาเวลงไว้ขัดจูตีตัวร้องจุดตีเวฟเฟกตัวไปซาเป็นบ็อกซี่อยู่ตีมันเข้าเวเซลบ็อกซี่เอาอยู่ไม่ไม่จูบางส่วนตีเวเซลตัวบังเที่ยงขัดจูให้หุ่นกำลังหาพวกให้ช่วงกล้วยนั่นตัวละน้องเมย์ตัวให้ช่วงที่ปุ๋ยครบเมย์อ้อยช่วงไหนตาส่วนช่วงไหนตาลุมปอบไหมลุมปอบไหมเจ้าเวลตัวซออะไรอาเชนจูสเกตตดตั้งแต่นี้สเกตตดตั้งแต่จูกังอัมเชียเรากับเราเดียวช่วงที่มีเชียร์อันเล่งชงที่จูก็ตีไปกับตัวมองอะไรให้ตดชักนะฮะเนี่ยมันตดทะเลได้แน่เอาไปขัดจูอันนี้พวกมานี่นะตดล้วนนะเฮ้เอ็นชินังตดเลยเกี่ยวกับดัดสวดตัวนี้ทุกคนน้องเมย์แล้วตัวโชคจังเที่ยงตีว่าผมเป็นมาเช่เฮ้ยยาฮีกับกระเทียงกระตูเกี่ยมันกระเทียงตัวนะส่วนนี้เกี่ยมันกระเทียงตัวนะนี่กระเทียงกระตูกันละตัวcái tiếng tu rồi nè, sơn thì, đang nghe tiếng sơn tại hiện, sơn tăng cái chuông á, lâu rồi dầu tay cái này exit nè cần dầu để ta để khai chuộc á thì kia cho nên là mà hiện là hiện nổ khóc mày hey bố lên ròn lùn sập bọc mày ô chuông chuông sao ròn viết là nóc mày lưu hay đủ đó được mà sẽ ăn tiền về lùm tháo nó tì tôi sợ ăn tì về chung ăn lụt tăng á thiếng rồi khá ăn tì về khi bắt đầu tì về đó nè kile na anh đã lâu tuổi ra ngay đó cái khắp bộp đó mấy chú anh kia rần đùm thề rần đùm thề đây cái gì vậy cái đã tên rần to là hình thiềm khóc mấy ạ thầy rần lụt chất chất này sao thiềm một tụi cái ngắt
bộ nông ra chiều được cái chút ngon rồi chú cái rượu tên thì kia cái đến lập tức phát xuất thắt tóc mới sao xong chiều được sáng xem là cái gì còn thốt chặt rác hiểu chiều được hôm thanh đó nè anh cần về ngã chuông à son luộc hay đủ phiêu mình à luộc cái chuột của em mình chuột son luộc về ngon sao nó hello say hi bye 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 where are you from Jordan and Palestine. I'm oh from nice Egypt and Palestine. Jordan, Palestine. okay okay thank you so much okay bye bye tu na khanin kan lu zo chi ma se ka dongin video ka lo nei chhalawa alo in stop de ya ka ti chhai do ni ma se ka ma min tau tu an hak char char reng atian hey Palestine no bang hawan ni an niau hin cute hlom khop me ya hey ta hian zorb boltin ya ta hian kan ti veliam so lai so me chhal tu hey no pahoin phur hlom se ka man tam sep khop ve an fel hlom re se me chhal hlom se hey Palestine no pang hawan ni chu na po hey so I no pang te son ti ve la thum do na Actually, you go first. What's her name? Yeah, this one. The yellow one is Aishan. The green one is. She's the birthday girl. Oh, birthday girl! Happy birthday! The birthday girl will do first, right? Yeah. Okay. Birthday girl will do first. Why are you taking a video of us? Don't feel scared, okay? Why are you taking a video of us? Excuse me. Why are you taking a video of us? Because I'm YouTuber. Oh, Yeah, I'm YouTuber. Yes. What's your channel? Sky High Auto. What? Sky High Auto. I'm Indian. I'm from India. You are from Palestine, right? And Jordan, yeah. Yeah. Sky High. Hello. Sky High what? Please say Sky High Auto. Sky High Auto. Sky High. Yeah. 1, 2, 3. Okay. Please say together. Please say together. Sky High Auto. Okay. 1. Okay. One more time. Okay. Thank you so much. Say bye. Bye. Subscribe. Okay. Thank you so much. Please say okay. One more time. Please say like and subscribe. Okay. Thank you so much. Okay. Take a look. Don't see a chua. Okay. So, what is thì khan cái số cái lấy hồ activity ông ăn cái số cái kiếm tổ hiên cái gì khi lại zip line lệ skate tột lệ khi mình nghe khi mình khai khi chairlift khá chú cái tỷ lệ mấy ngã chân chú Ashanin package khá lấy bel ngay đó xí thì lại tổ vòng tôi là đào thung anh tổ hotel lệ cái là ngay book này khá chú tổ lô mấy là lệ chú ấy vật luôn được hay cái nắp tét tột phù tổ mấy ôi apon cái chuột lệ tổ apon làm chú lẩu lum nuông luôn tụi cái thạc liền á he appo về các bạn số appo về à he thạc liền à chúng ta đặt son căn tả lệ tổ
oh tinga chu ke dona chon he hela hi Snow Princess o ma nak reu tu he eh adjustin nak reu tu kan me chopok si so Automatically. tuna kan mala hi Dubai Mall ania hian hotel lam ka phile tonga zanna ma te program te lom si hotel lam a phile phutanga chon zanam program chu ko la zela nga hun chung sang kal dona hey kan tam khup mai Converse te polom veni Converse te po Foot Locker multi-brand and chin very reng oh Dubai Nike Adidas te nge moi big view em tite ai nang put thom tho ni India ne oh kima ingam tur tok vel kinga ingam tur tok vel te pom ve ni 50 dirham kai lo te 50 dirham chu India paisa chuanin multiply by 24 ani chuanin sangka san hi ve ani em oh sangka san hi bor ve ani ya 50 dirham man chin chu ei ve ngam lom le en school chum phim phatang o engenge om sulai mi Mexican wrap ti vel hi ke chak amo burger hi ka hea ga chu burger hi tui ka ti burger hi ka lom boka ei tam khop mai ei tur tui mel lom lu tu ka mo hey dal kachori he chu Indian food lampang Bombay chapati ti ni hey alu bhaji vada sambar dite hey la hi Indian food lampang lom ve ne wala hian chuanin mutton hey engai ni tàu don mi lo chuanin en ko shim phadang o hey la hi dosa ang chiang te so tui mel rap siam thiam rap nei so tui mel tu Chinese palace ti te lo ma Chinese food kan try so man le Chinese food try Chinese food try so ang hey tui mel lom rap try so ang tui don tu hey Chinese dorami kha chili beef le chili chicken na lo oma hey dirham somni man ani India paisa chuanin zang ania sangkhat borvel mi anda chunia hey a ho se sangkhat man chu hey tau du te mania paisa ele invel in sen chau ai chuanin hun ange hun nom deuh te fana paisa sen ha ka wi lo zoka hey simple thengber ka ei chung point India paisa chuan sanga chuang tho ni hey rice le rolls le hey chili beef le chili chicken tui hiao to rangai tho ang ei le chok potila ni mai